Hangaran amay ug anak ug ang Espiritu Santo. Maupay nga adlaw kayo nga tanan. Ina nga Domingo tinatawag naton ini nga Domingohan Palaspas o Palm Sunday. Ini nga Domingo nagpapahinumdum aton han madinaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Itong termino nga tatagan tahin doon para itong pamalandong amon pulong nga madinaugon. Didan aton ebanghelyo yan ang adlaw. Aton ibabaroan nga Kristo in ginlingo ni Judas daralin sa lapi. Kristo in gindiwara ni Simon Pedro. Makatulo ka beses. Nan parahin disipulo, parahin suok nga sangkay gikukuri ini nga eksperyensya. Haluyin nga mga ginbuhat nira, ano ang naging baton ni Jesus? Di dayto ni Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 23, verse 34. Ginsusumatan kita nga samtang nakarais ang Kristo a krus, ginampo niya hera. Siring niya amay ko, pasaylo a hera, kay diri hera maaram iton ira ginbubuhat. Di dayto ni Ebanghelyo naman ni San Mateo, chapter 5, verse 44. Ginpapahinumdum ha aton ni Jesus nga igampo pasayloon aton mga tao nga naghihibang ha aton na nagpapakuri iton aton kinabuhi. Kung kikitaan ta ini nga baton ni Jesus iniimpitad para maging madinaugon ha kinabuhi. Pitad para mabaraan iton kinabuhi. Simple iton formula kada may da nagbubuhat ha aton hin maraot balusita hin maupay. Nga siya ning ginbuhat ni Jesus nga dan iya mga disipulo. Asya ini iton ginbubuhat ni Jesus nga dayan ang panahon ha aton. Sanglit kabugtuan akada maraot nga higayon balo si permi hin maupay. Pinaagi ni magiging madinaugon kita ha kinabuhi. Hangaran na may ug anak ug ang Espiritu Santo. Ako Father Bane nga haw palihog pag like, pag-follow ngan pagpaangbit ini nga haliputay nga pamalandong. God bless.